no awukuthi isandla sakho ngegama lenkosi nanguya nabantwana ababili abakhoyo ebomini babo ngoku. Asingeke sichithe xesha, sawuphakama sibeke inyawo simamkele uTata Matondo asinike izwi lenkosi. Njengebhadi limphathula ufuna Ipatu
utshona. Hallelujah. Ngokhulu ukuzithoba angithathele lithuba ngibingelele utata wami, utata uThangane nomama uThangane egameni lika Jesu. Ngibingelele bonke abefundisi abakhona ekuZikaNkulunkulu ezikhona egameni lika Jesu. Ngibingelele umama, ngibingelele intombi, insizwa, abantu abasha egameni lika Jesu. Bonke nje abantu abakhona ngiyababingelela. Hallelujah. Amen. Ngibonga amadondo ke utata useshilo. Ngiyazalwa eHammersdale. Amen. Ngisindisiwe, izono zami zixolelwe. Wafika uJesu empilweni yami kumfana. Ngihamba lapho ngithanda khona. Kunengoma ethi uthando likaBaba lubanzi lujulile. Ngoba lafika nawe yami impilo. Hallelujah. Ngicabanga ukuthi ngiyazi kodwa uNkulunkulu wangenzela inceba. Ukusindiswa ukuhlangana noYesu inceba. Kukhona uhlobo labantu abathi uma bengqina athi umuntu ngisindisiwe, hayi la ngivele ngingaseli, hayi inceba. Akuyi ngokwamandla omuntu. So ngibonga lo nceba ke bangcwele. Ethi umhlabelo lafinyelela kimi. Azange langidlula. Hallelujah. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu egameni lika Jesu. Ngithathile mama Madondo sesimbonile egameni lika Jesu. So nje siyabonga kakhulu uNkulunkulu osivumelile wavula leli thuba lokuthi sibe khona la namhlanje egameni lika Jesu. Amen. Okubekekile nje emoyeni wami ngizoba very short ebese ngihlala phansi egameni lika Jesu. Ngicela sivule incwadi kaGenesis egameni lika Jesu, chapter number 5. Genesis chapter number 5 verse number 21. Siphinde sivule incwadi kaJohane chapter number 2. So xa ufunda nje verse number 3 incwadi siyaziyo ebese ngihlala phansi. Ngibingelela nomoya ngcwele okhona kule ndawo egameni lika Jesu. Amen. Siyabulisa nje bonke abantu worship team, bonke abantu abakhona. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ukuba khona kule ndawo kuyinceba kumusa wakhe. Abanye abantu bafile, abanye abantu basesibhedlele, thina sila akukona ukwazi nokuhlakanipha kwethu kodwa kungenxa nje yomusa wakhe. Amen. Ngicela ke nje sibambe just lamavesi amabili sizokwazi ukuyophumula. Ncwadi kaGenesis ngicela sibambe. Kukhona ingoma engihleli ethi mangihambi kuhleli lonto ukuthi Nkosi ngifisa ukuhamba kanye nawe. Hallelujah. Mangihambe nje kanye nawe Nkosi, kanye nawe yonke imihla yami. Hallelujah. Jesus. Mangihambe Jesus. Ihleli iyakuhlupha eyona nto mhlawumbe namhlanje umoya ngcwele abekile kakhulu ukuthi sijonge. Ngifisa ukubiza yena loyo namhlanje noma kuthiwa uyinceka kakhulu noma ngabe kuthiwa you are blessed ngale ngendlela yonke uNkulunkulu akublesse ngayo, kodwa ube nento ethi Nkosi angihambe kanye nawe yonke imihla yami. Hallelujah. Hallelujah my friends.
abantu uNkulunkulu ufuna uhlobo labantu abazothi abafuna nje ukuhamba naye abathi Nkosi angifuni ukushumayela wena ungekho, angifuni ukugcina wena ungekho, angifuni ukuhlabelela wena ungekho, angifuni abantu bangishayele izandla kanti wena uNkulunkulu awuyishaye izandla. Mangihambe nje kanye nawe Nkosi yami. Haleluya. Kanye nawe nje, kanye nawe, ngihambe nawe kuyona yonke into engiyenzayo, ngihambe kanye nawe. Uhleli lonke yiye ngigqibayo kulezi insuku egame ukuhamba noNkulunkulu, ukuhamba noNkulunkulu. Xa uhleli uhlale noNkulunkulu, xa udla udle noNkulunkulu, noma yini oyenzayo kodwa ungahambi wedwa, uhambe noNkulunkulu. Haleluya. Yes. Yes. Ngicela ungifundele. Genesis chapter 5. Yes. Verse number 21. Verse number 21. uEnoki uzele unyana uMethusela awayinamashumi mathandathu anenhlanu eminyaka. Ngenkathi uEnoki eneminyaka eyi-65 years wazala uMathusela. Emva koko uEnoki wahlala amakhulu amathathu eminyaka edlelana noThixo. Yabona ke lithe lesixhosa edlelana noThixo. Lithe lesizulu kulesizulu lesi kodwa ke ngisifunde lesizulu. Genesis chapter number 1 verse number 5. Ungaqala uhlale phansi. Oh yes, Genesis chapter number 5 verse number 21. Kwathi uEnoki eseneminyaka engu-65 years wazala uMathusela. Esezele uMathusela, uEnoki waphila iminyaka engama-300 ehamba noNkulunkulu. Waphinde wazala amadodana namadodakazi. Isiyonke iminyaka eyaphilwa nguEnoki yaba ngama-365. Verse number 24 sendlala phansi. uEnoki wayehamba noNkulunkulu, wanyamalala ngokuba uNkulunkulu wamthabatha. Uthandaza sisi. Siyalamkela Nkosi izwi lakho linjengoba linjalo. Thixo wethu onamandla thetha nathi ngalo ukuze inyangeke impilo yethu egameni likaYesu waseNazaretha. Amen. Mangihambi Singahlala phansi. Eyona nto engihluphayo la lithi iBhayibheli uEnoki eneminyaka eyi-65 years wazala uMathusela. Lithi iBhayibheli wase ephila iminyaka ewu-300 ehamba noNkulunkulu. Now lento iyangihlupha because ifuna umuntu nomuntu azehlise, azikhohlwe, azilibale ukuthi ungubani, ebese yabuye ezojonga i-secret yale ndoda engu-Enoki. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uEnoki, because ngizamile kuyo incwadi yeHebrews ukhuluma ngoEnoki ukuthi wayekade indoda yokholo. And number 2, kunabantu abaningi ungasikhuluma ngoPaul, but uPaul wayekade enamfazi ingakashumayela beso zonke izinto. But le ndoda lithi iBhayibheli yayikade inonkosikazi nabantwana, but yahamba noNkulunkulu. Ngamanye amabani ngiyayibuza le ndoda for 300 years ihamba noNkulunkulu. Yadonsa i-attention kaThixo, ngoba i-attention likaThixo iyadonsa. Amina ukhona. Indlela ophila ngayo iyona emdonsayo uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wayehlala ezulwini, uJona ehamba emhlabeni, kodwa uNkulunkulu wasihla
sakoJobe wasakekho njengaye indoda egqibeleleyo yangihlupha lento kanti ithini lento for 300 years njengoba wena nje uhamba noNkulunkulu kube namaxesha awuthele namhlanje Nkosi le ndoda iyayithini isecret yale ndoda one yayikade yoyika uThixo ngamanye amagama yasilibala ukuthi ngubani ngoba noJobe isecret yakhe ithi Bhebhele kwakuthi sebenza namadili benza konke kodwa esitulweni esiphezulu athi hlaba abantwana bambabonile uNkulunkulu ngoba wayefuna ukugcina the presence of God and the presence kaNkulunkulu igcinwa ngokuthi uphile ngcwele haleluya uhambe kakuhle phambi kwakhe ngifuna ukuletha kuwe manje jonga ungazi confuse izwa izwi ungajonga ukuthi ushukela kanjani izizwi ngoba into eseshintsha impilo yakho izwi wahamba noNkulunkulu for 300 years Oh Jesus. Let it Bible let's wayehlelana noNkulunkulu uyabona abantu abanobudlelwano iminute neminute wayecina ngoThixo nothina ngayo Jesus. ngoba bakade kukhona ubudlelwano babekade bethandana bikhona amangcwele wakubade kunobudlelwano obukhona phakathi kwabo wahamba umfundisi wami noNkulunkulu ehlelana naye ekhona umfazi bekhona abantwana ethi ngiyathanda mama kodwa ixesha lami noNkulunkulu ngoba ngifuna ukubamba la presence of God uma ufuna ukuhamba noNkulunkulu kumele wazi ukuthi ubanjwaphi Oh Jesus. kunendawo abanjwa kuyo awufuna ukuhamba noNkulunkulu kunendlela ekwenziwa ngayo Oh Jesus. Hallelujah. for 300 years ehamba noNkulunkulu yangihlupha lento uyingcwele sisize silibandla lakho Oh Jesus. andilithi iBhayibheli kukhona izwi elingidlawula elisihlala eJerusalem ngoba ngeke ukwazi ukuhamba noNkulunkulu ungahlalanga ebukhoneni bakhe kunesihlale sifunda la khona uJesu ekhuluma amasogqibela ethi hambani ngiyangithuma hambani nezizwe nizonke niyokwenza abafundi kodwa uthi uYesu umengathi usho leso statement uthi hlalani eJerusalem nize nibathiswe amandla ngoba ngeke ukwazi ukuhamba nawe namandla ngeke ukwazi ukusuka mina ngikwazi ukushumayela mina kodwa umoya ongcwele uyena ozokwenza umsebenzi thina mase silandela ngemuva haleluya Oh Jesus. nize nibathiswe amandla ngoba le ndoda yayinento ngaphakathi uJesu akekho selfish madoda uJesu ayezohamba uthi ngishini indoda kodwa ngizocela kubaba ukuthi aniphe omunye umduduzi haleluya aniphe omunye umduduzi sondela kancane bebrother ngicela usondele nje kancane lithi uma sefikile umoya ingcwele uyena ozokhokhela izizwe ngoba mina nawe indlela siyazi kodwa umoya ingcwele yena indlela uyayazi ngamanye amagama is not about you but it's about le ndoda engaphambili engumoya ongcwele ule ndoda ewu-Enoki yayikade ingazenzeli yayenziswa okodwa kulunkulu noma imphethe ingathi yavuka kodwa into engaphakathi ithi ishona phansi okodwa kusamapha abantu hayi abantu abazohamba ngokwabo kodwa abantu abazothi moya ingcwele moya ingcwele moya ingcwele
singayenza ngaphandle kaMoya. Uyinoki ehamba nokuLuka wahamba ngamanye amagama sizama ukujonga izinto ezigcina u-Enoki nobudlelwane bakhe nokuLuka ukuthi u-Enoki wayeNomoya Oyingcwele kodwa ngeke ukwazi ukuhamba nokuLuka nganawo Oyingcwele ngoba uMoya akayena umuntu nje but it's God the Holy Spirit okuyena sikhonayo sikhona kulona lonke iqiniso. Hallelujah bangcwele. U-Enoki wayemsaba uNkulunkulu. Uyamoyika uThixo ayimoyika ngeke umuntu wambuza ngihleli ngathi wathi ngabe uyamoyika uThixo ngoba le ndoda yayimoyika uThixo. Ngazama ukujonga amadoda vele uNkulunkulu uNoah kusona sonke isizukulwane wayemoyika uThixo. Uma ufuna ukuhamba noNkulunkulu, key number 1, fear the Lord. Ukwazi ukuhamba nomuntu ongamoyiki. Umama uyakwazi ukuhlonipha umnyeni wakho uthi angikwazi ukungena ebusuku ngoba umnyeni wami noMoya Oyingcwele noNkulunkulu uhlonishwa kanjani. Awenzi nakathi la madoda lawa u-Enoki tata ethi iBhayibheli lo-Enoki lo kuyabonakala. Oh my God sondela my brother kancane ukuthi u-Enoki lo wayene-friendship noNkulunkulu la yakhona uhamba noNkulunkulu. Umehleli phansi uhlala noNkulunkulu, umephakama uphakama noNkulunkulu, umethetha akathethi nakanjani ngoba uMoya Oyingcwele uNkulunkulu oshoyo ukuthi wena kumele uthethe kanje. Kodwa Nkosiyami nikhoneni yenza le nto uThixo wane-success ngiyafana wathi ngiyahamba usho uNkulunkulu wathi kodwa ngikushiye i-Enoki ngoba u-Enoki uyihliziyo kaNkulunkulu. Esilandweni kwi-history kwenzeka into engakaze yenzeka. Wathi uNkulunkulu u-Enoki ngihamba nawe. Cela sibambe lento ngenxa yokuthi uhamba noNkulunkulu wagcina esefana noNkulunkulu. Ngoba nomuntu ohamba naye nikhona abantu ngibona abantu abane-cancer. Ngiyadlula nje lapho i-cancer iyalapheka uJesu unamandla okulapha zonke izinto. Amen. Kodwa xa yagcika kuthiwa sakweni wena kodwa sibona i-cancer iqala kancane ebese lento igcwala umzimba. Nikhona abantu ebese bamnikeza i-date kuthiwa within 3 months wena uzobe ungekhona. Nikhona abantu ngoba odokotela baboni manje yena baboni i-cancer. Nawe xa uhlala noNkulunkulu udwana umzimba wonke la uhamba khona ngabavuleli iminyango ayihloniphi wena kodwa uhlonipha lo hamba nawe. Haleluya. Ukushumayela ubona abantu akuyezonitshumayelo zakho ingoba uNkulunkulu uhlala kuwe. Wena uyindawo kaNkulunkulu yokuhlala. Anazi yini ukuthi imizimba yethu awuthatha impilo yakho wayinika uNkulunkulu wayinika uYesu uhlala kuwe. Now my God uhlale kuwe. Abantu bekubona uSathane akaboni wena kodwa ubona uNkulunkulu. Yafana engathi ngalinceda ikasinceda ngegeneration ngoba lo Enoki lo uzalwa kwisizukulwane sesixhenxe and uzalwa ngexesha bengekho abazalwane kodwa kunguye ohambisa umyalezo. Shumayela ngoKristu. Lo Enoki ekhuluma ngaye ile ukhokho kaNoah. Amen. Hambisa umyalezo. Efuna uNkulunkulu. Tata ngilifulile izwi. Bathi Nkosi, ngifuna ukubona umngcwabo kaEnoki. Ngiyothola. Mhlawumbe le nto izokubona. I know uspenda amaxesha amaningi preparation ukuthi uhambe uyovisa izinto
kodwa uspenda amaxesha amaningi ufuna uNkulunkulu. Ake ngiphinde mhlawumbe kuye befundisa abanje ngathi uNkulunkulu abakhulisa abantwana thina silele ukuvela kanti akufunakala isisho sivele kumele sifane nomsedavi. Umsedavi into edelelekile noma labe balabantu abashumayelayo abakubali zuma umsedavi ngoba usukwazi ukuthola amandla kushona phezulu indlela ihlala phansi. Haleluya. Imali indlela ocinga ngayo ngiyavala dada sengiyakubiza kodwa into engihluphayo uthi uPaul kwincwadi yamaRoma ukuba ibandla liyamuva chapter 20 lenza izinto wonders uthi ngiyancenga ngokubele bukaThixo ukuba ninike imizimba yenu athi mhlabelelo angabi khona yedwa salayo. Bese ngalomthandazo ngezinsuku yini baba sengishumayela ebese ngiyalahlwa ixesha lokwenza self inspection. Ngabe ngisayibambile na? Ngabe ngisahamba naye na? Manahambe kanye nawe Nkosi yami. Wakumuntu ufuna ukubiphi wakumuntu basebizini baphoka phethi uNkulunkulu usebenza ngento enganagama. Oh my God, uyinuki asizwa lutho ngemfundo yakhe kodwa lithi baba wayefuna uNkulunkulu. Uma sosuka kulo nyaka namhlanje ithi umhlaka 30 tomorrow i31 siya cross over. Ziningi izinto ezoshiwo kuprofethwa imoto kuprofethwa imizi abantu bebe nemizi bengabi noNkulunkulu bafe balahlelwe ngaphandle. Amen. Ngoba abantu they are worried ngezinto zalazi inyama. Amen. Kanti kwanake yahlula kodwa izwi lakhe noma ngubani usazoma phambi kwaNkulunkulu. Mama ifayili yakho wenikhona ixesha nami ngongcwele ngincede lithi iBhayibheli uNehemiya wayelizimpi zika-Israyeli enqoba kanti unengxaki nje uhlulwa iqhenqe uhlulwa nje yena abantu babona kanti uhlulwa ixesha lokujongana neqhenqe onalo uninkanuko iBhayibheli ngisize ubusajola iBhayibheli ngisize ngoba la siyakhona kungena kuhlala abangcwele bodwa. Nami Nkosi ukuhamba nawe ukuhamba nawe for 300 years hamba noNkulunkulu for 300 years. Uma ngivala umama kaJesu notatakhe baphuma kwiPasika kanti bebuya uJesu sele lithi iBhayibheli uma sebehambile ibanga koma bebona ukuthi akasekho uJesu kamusa lithi iBhayibheli bahamba bamfuna ibanga losuku. Sikulelo xesha uJesu wenza umsebenzi eKalvari. Sikulelo xesha lokugqibela izinto esizibonayo corona nazo zonke azinamandla zingaphansi kwenyawo zithi uJesu namandla konke ngaphansi kwenyawo kodwa musezekisa umbhalo. Thina abantu abahamba noNkulunkulu asoyiki ngoba siyazi ukuthi noma kungenzeka thina siyizimvu zedlelo lakhe. Yes. Amen. Siyavala tatam Shelota akubilona lo namhlanje ngiyafuma you are very powerful kodwa ugcineni uke ngotsini
esiphilile uyawusunga ngabe ngisahambisa ngakho na ngicela utata man